Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke berapa ini? Ketiga, halaman 30. Ada Ibu Liani di Jakarta Pusat. Silakan di Senen, di Pasar Baru. Silakan Bu Liani. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Watadaroka Waya bukan wata, waya, bukan wata. Wayadaroka wa'aliyataka. Wayadaraka wa alihataka. Wayadaraka wa alihataka. Kemudian Waja'ala fiha rawasiya. waja'ala fiha rawasiya Haruta wa maruta. haruta wa maruta Fa'alahada bi'alihatina. fa'ala hadha fa'ala hadha bi alihatina fa'ala hadha bi alihatina. Kemudian Qalu taqasamu. qalu taqasamu. Kemudian Fata'ata fa'aqara. fata'ata fa'aqara fata'ata fa'aqara fata'ata fa'aqara. Coba diulang. Fata'ata fa'aqara. Fata'ata fa'aqara. Kemudian Ulangi Pak Ustadz. iya. Fata'ata fa'aqara. Fata'ata fa'aqara. Kemudian Kana komisuhu. kana qamisuhu kana qamisuhu sad. Kemudian Kanu fiha P-nya panjang. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Coba lagi. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Coba diulang. Kanu fiha fakihina. Kemudian wa ida sa'alaka ibadi. wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi. Coba ulang. Wa idza sa'alaka
ibadi. Kemudian Wa kafa bina hasibina. wa kafa bina hasibina. Kemudian Fakana akibatahuma. Allah fakana akibatahuma. Ayo. Fakana Nanya pendek. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Iya. Terusin. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Ininya pendek. Fakana akibatahuma. 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 Nanya pendek. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Terusin dulu nggak apa-apa, nanti rekamannya diulang-ulang ya. Fakana akibatahuma. Salah. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian PR-nya masih belum tepat, tapi udah lumayan. Wasahibatihi. Wasohibatihi. Oh gitu bacanya. Wasahibatihi. Panjangnya yang mana tuh Ibu? Yang panjangnya ini. Ini panjang. Ini panjang nih. Bacanya yang betul. Ayo, yang lain jangan dipanjangin. Yang pendek mah Ibu. Wasahibatihi. Banyak pendek. Wasahibatihi wabani. Itu mah tuh nggak baca. Itu panjang pendeknya coba nih. Dengerin. Wasahibatihi wabani. Nini siapa? Nini Liani. Wabanihi bukan waninihi. Wasahibatihi wabanihi. Ini nanti ikro 2-nya diulang lagi. Ikro 2-nya dimantepin lagi dari halaman 16 tuh. Panjang pendeknya masih belum bisa ya. Iya, kuota sudah habis hari ini terakhir kuota bolian ini. Ya. Iya. Waso
wa sahibatihi wa banihi 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 wa sahibatihi wa banihi. Coba yuk. Ulangi Pak Ustadz. Iya. Wasohibatihi wasohibatihi wabanihi. Makanya pendek. Wabanihi. Itu ada jaing siapa, Bu? Jongkok bongkok. Ibu punya gaing di situ? Wasohibatihi. Salah. Wabanihi. Wasahibatihi wa banihi wasahibatihi wa banihi wasahibatihi wa banihi wasahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi. Coba lagi. Wa sahibatihi wa banihi. Alhamdulillah, walaupun belum bagus, nggak apa-apa. Bawahnya nanti diulang-ulang lah ya, tenang aja. Yang bawah, fala. Fa, bukan pola. Fala. Kok pala, bukan ada tasdidnya, Bu. Pala lupe yang pala. Bu. Bu. Fala. Kola we fala, Bu, titiknya 1. Fanya pendek. Fala, Bu. Fala talumu. Tenang, Bu, jangan takut. Kola. Sobat. Astagfirullah. Bu, banyak istighfar ya. Biar pinter. Ya, Pak Ustadz. Jangan jadi kola. Pala, Bu. Pala lu peyang, Bu. Pala. Jadi kola sih, Bu, bingung. Fala, Bu. Fala talumuni walumu fala talumuni walumu fala talumuni walumu. Agak bebel ya, tapi tidak apa-apa memang. Fala talumuni walumu wa yakhafuna adabahu. Saya bacain buat Bu Lian ini. Nanti kalau ada yang mau ngaji nanti habis zuhur ya, masih ada bisa. Nanti hubungi saya aja di WA. Bu Aisyah apa Bu Ros apa siapa boleh. Saya bacain buat Bu Lian ini. Masya Allah, harus sabar nih ya. Kalau udah umur memang belajar agak susah ya. Ibarat orang mau masuk Islam disunat. Udah umur alot ya, tapi bisa ya. Bisa kok. Sekarang sunatannya di laser aja jadi gampang. Sama ngajinya juga di laser aja jadi mudah ya. Itu. Nanti ada kalau ada yang mau ngaji habis zuhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadaraka wa alihataka
ويذرك وآلهتك وجعل فيها رواسي هاروت وماروت فعل هذا بآلهتنا وآل هذا بآلهتنا قالوا تقاسموا فتعاطى فعقر كان قميصه كانوا فيها فاكهين كانوا فيها فاكهين كانوا فيها فاكهين وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين فكان عاقبتهما فكان عاقبتهما وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه فلا تلوموني ولوموا فلا تلوموني ولوموا ويخافون عذابه وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Jangan berkecil hati, hal ini memang susah. Tapi lama-lama insya Allah kalau sering diulang pinter. Karena itu tadi, salahnya kalian datang bukan pada waktu yang tepat. Ya, tapi nggak apa-apa, dulu gimana lagi karena udah terlambat. Ibarat waktu ini, ibarat umur kita sudah asar, sebentar lagi maghrib. Sudah susah lidah kita. Tapi sesusah apapun innamal usri yusran. Dalam kesusahan dan kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah Bu Liani diberikan kemudahan ya. Harus sering ulang dan ulang terus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.